menyerang Beirut, Lebanon untuk menghancurkan infrastruktur perlawanan Hizbullah. Kepulan asap dan suara ledakan terdengar di berbagai area kota Beirut pasca gelombang serangan di pinggiran selatan Beirut. Eskalasi perang di Lebanon terjadi setelah Hizbullah telah mengumumkan intervensinya dalam konflik sebagai balas dendam atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dan mengklaim telah melakukan beberapa operasi. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel terus menyerang Iran dan Lebanon dengan kekuatan besar. Netanyahu menyebut serangan yang diluncurkan ke Lebanon untuk melawan Hizbullah yang sebelumnya mengancam akan melakukan serangan balas dendam atas terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. אני פה בבסיס חיל האוויר בדרום הארץ עם הטייסים המופלאים שלנו ושל ארצות הברית וצוותי הקרקע המסורים. שיתוף הפעולה הוא היסטורי בין צבא ארצות הברית לצה"ל, בין חיל האוויר לחיל האוויר האמריקני. אנחנו ממשיכים להלום במטרות משטר הטרור באיראן וגם מול גורמי הטרור בלבנון, וההישגים הם גדולים אבל המלאכה עוד מרובה. אני רוצה שוב להודות לידידי הנשיא טראמפ על שיתוף הפעולה בינינו, בין ישראל וארצות הברית. יחד נמשיך ויחד נשיג את המשימות שלנו בעזרת השם. Pemerintah akan memulangkan bertahap warga negara Indonesia di Iran mulai Jumat 6 Maret. Evakuasi menyusul meningkatnya eskalasi perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Kondisi Timur Tengah yang masih memanas dampak perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran membuat sejumlah warga negara Indonesia khawatir dan ingin kembali ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri memastikan akan memulai evakuasi 329 WNI yang berada di Iran secara bertahap sejak kemarin. Pada tahap pertama, Kemlu akan mengevakuasi 32 WNI melalui jalur Azerbaijan. Rencana evakuasi WNI di Iran tentunya mencermati perkembangan situasi dan keamanan di Iran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan, dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. RRI berapa yang akan dievakuasi di batch pertama Iran ini ada 32, tapi again ini masih sangat, ini baru mulai kan, jadi mungkin masih akan kita lihat lagi. Jadi untuk sementara ini 32 orang. Sejumlah negara seperti Filipina dan Rusia sudah mengevakuasi warganya dari Iran dan sejumlah negara terdampak perang di Timur Tengah. Namun tantangan evakuasi ini tak mudah, mengingat perang Amerika Serikat, Israel dan Iran meluas ke negara Timur Tengah lainnya. Sehingga mereka menutup wilayah udara dan membuat rute penerbangan internasional terganggu. Tim Liputan, Kompas TV.